Ino nĩ thoko mũgarũ na thoko iria ingĩ kũrĩa agendi a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri matũnganaga kũgũra na gũkenerera ũthaka wa indo cia ũndũire wa ndũrĩrĩ makĩria ya 40 gũkũ bũrũri-inĩ. Thoko ya Maasai Market ithamaga kuma matũra matiganĩte mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi, wa kerĩ o kiumia Onjoria ya makiara mĩaro yao mwena wa Kijabe Street, wa gatatũ Capital Center Mombasa Road, wa kana na Kuma Junction na wa gatano Village Market mwena wa Gigiri. No mũthĩ thoko-inĩ ĩno mwena wa Kijabe Street tũgacemania na James Muoka na Kambua arĩa nĩ endia indo cia ũndũire kwa makĩria ya mĩaka 20 na kũnyita itemi kũgacĩrithia ũndũire. Kwanza hii kazi 23 years, hii kazi ni kazi ya kujifunza. Si kazi ya kwenda kusomea, si kazi ya kwenda unasema ati uwezi. Hata kama hujasoma, bora uwe na akili ya kushika na akili ya kujua kenye unafanya. Wasichana wa Kenya wakikuja wananunua, wazungu wananunua, sababu sisi ukienda Kikomba na manguo zetu ziko tofauti. Tunashonea madesign ile ya watu wa nje wakikuja wananunua. Gũkũ itenge, bagi, iratũ, mĩgathĩ, mĩcongo na matimo gatagatĩ ka indo ingĩ nĩcio agendi mena mweke wa kũgũra ta kĩririkano gĩa thabarĩ yao Kenya. Ni kazi ambayo imechangia utalii wetu wa Kenya. Wanakuja kwa hizi vitu zetu za mikono. Nasikia vizuri kwa sababu sikienda huko wanaenda wanafurahia, wengine wanakuja wananunua. Rĩu wĩra wa Onjoria ya ũgĩkenererwo nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marekuruhania na ũndũire wa Kenya na Africa. This is a good practice because even people from other countries can be able to see our culture, what we have. Sometimes you might feel it's something local and you don't want to relate with them, but when you go, like when you're abroad, you find many people think your culture is nice. It actually feels quite nice to actually see that people still appreciate our culture and still do things that show that our culture is still living, it's still there. President William Ruto akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kwendia bũrũri ta gĩtumĩro kĩa nyamũ cia gĩthaka. Rĩu Onjoria ya magĩconga mĩrũthi, ndwĩga, njogu, munyi gatagatĩ ka nyamũ ingĩ cia gĩthaka. Tunachonga na kisu na panga na ile vitu ya kufanya hivi. No na manyitĩrĩire gĩtugĩ gĩkĩ kĩrũmu kĩa ũndũire wa bũrũri marĩ na kĩeha. Sasa ukiambia mtoto akuje mfunze hii kazi, kama umlipi hawezi kuja. Mkimwambia alikuja nikufunze kazi, anaongeanga mambo ya malipo. Anakuuliza hii unalipa pesa ngapi? Ukimwambia nakulipa shilingi 50, anakuambia hili ni zurure. Kĩeha kĩngĩ kĩa Onjoria moigĩte ona bũrũri ũgĩkũngũagĩra mĩaka 60 o matirĩ na kĩndũ gĩa kwĩrahĩra. Mani kulikuwa utamaduni ulikuwa mzuri sana kwa sababu kama siko kama hii ya leo andungo ukikuja kwa soko tungeenda kusherekea maybe Uhuru Park ama kwetu tuende Kisii district hapo stadium tuchenga hapo watoto wakiimba, wamama wakiimba, tukutansi hapo sasa. Na tukirudi kwa nyumba lazima tulikuwa tunapata kitu ya kukula. Lakini sasa hiyo ende kusherekea huko, ukifika kwa nyumba inakuongojea, watoto wanakuongojea, hakuna kitu utawapea. Mimi naweza kusema hakuna kitu ninasherekea. Juu mimi niko kwa shida. Juu ningekuwa kusherekea ningeenda kusherekea na wale wameenda kusherekea. Nĩ kũnyagio kuma kũndũ na kũndũ rĩu nĩ morĩtie thirikari kũmeciria kerĩ. Mahoka walichengewa soko, sisi hatuna soko. Tulikuwa huko kwa mto kwa Mchuki, tumeletwa hapa juu. Kwanza juzi mvua ilinyesha, maji ilitufika makoti, tunaokopa, tunawacha msiko, tunaenda huko kwa Kameme juu, kujificha huko. Ngĩribotera Kameme TV kuma thoko ya Maasai Market Kijabe Street gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, njeta GITAU wa WANJIKU.